Amakuru y'urugamba rw'iki gitondo unyemerere kandi duhere ku munsi w'ejo, duhere kuri operasiyo yuko ingabo zidasanzwe z'umutwe udasanzwe za M23 zahekuye abarwanyi b'u Burundi, rwose zikabahekura imirambo y'abasirikare b'u Burundi irarambaraye. Hanyuma unyemerere kandi tujye kuri iyi drone CH4 yahanuwe ku munsi w'ejo, ingabo za M23 zayihanuye zikayuhanura mu gace ka Ngomo. Rero iyi drone yari yajanywe no kurasa ku misozi aho ngaho, ndetse aho imbunda za M23 nini ziri hejuru y'uwo musozi, kuri uwo musozi wa Ngomo, rero zirayihanura. Ni drone rero amakuru avuga ko yari iturutse i Burundi ikaba yiyongera ku zindi ebyiri nkayo mu kwezi gushize zahanuwe. Rero abakomando ba M23 bahekuye igisirikare cy'u Burundi. Usibye drone yarashwe, amakuru avuga yuko nyuma y'iyi mirwano ikomeye cyane yiriwe ibera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo kuri uyu munsi wo ku wa kane ndetse no ku munsi wa gatatu, byabaye ngombwa ko M23 ikora operasiyo y'abakomando, operasiyo ikomeye cyane yasize ishegeshe igisirikare cy'u Burundi neza rwose, imirambo irarambarara. Izi ngabo zari ziriwe zirasa cyane, nayo ikoresheje imbunda ziremereye cyane, imbunda zikarasa mu bice bya Kamanyora. Ndavuga igisirikare cy'u Burundi nicyo cyari kiriwe kirasa cyane, kikarasa mu bice bya Kamanyora ndetse na Katogota, bakarasa abaturage barahagendera, ndetse rwose biba ngombwa yuko M23 ikora amaoperasiyo akomeye cyane yifashishije ubuhanga bukomeye cyane. Aya makuru rero avuga ko amasaha y'ijoro abasirikare kabuhariwe ba M23 cyangwa se special forces za M23 bateye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi byari mu gace ka Ruvungi, bica abasirikare benshi bakoresheje udushoka, bakoresheje utuyuyuzo, bakoresheje igipfunsi, bakoresheje imigeri, bakoresheje ibintu bitandukanye by'intwaro gakondo, ubundi barabakubitagura imirambo iragarama. Amakuru avuga ko kandi usibye abasirikare bishwe, kandi hari n'ababarirwa mu majana bafashwe imihiri bafatirwa ku rugamba. Ingabo rero z'u Burundi mu kugerageza kwihimura kuri uyu umunsi wo kwa kane ziriwe zirasa cyane, zikarasa buhumyi mu bice bitandukanye aho M23 igenzura, by'umwihariko mu mujyi mutoya wa Kamanyora, aho ibisasu byazo byashegeshe amazu menshi cyane y'abaturage, ndetse bamwe bikabica, mu gihe rero hari abakomeretse benshi bagiye kuvurwa. Rero kuri ubu ngubu amakuru avuga ko imirwano yo kuri uyu wa kane yasize M23 yigaruriye uduce twa Butuzi na Kahembe two muri sheferi ya Kaziba, ndetse rwose mu masaha y'umugoroba abarwanyi b'uyu mutwe bari bamaze kugera mu gace ka Nubumbu gaherereye mu birometero bike cyane uvuye mu duce twa Ruvungi na Rubarika. Ariko kandi ibyo bice nabyo byose byinjiwemo. Reka nze nkubwire uko bimeze. Urugamba rw'umunsi w'ejo rwari imberenge mu buryo butumvikana, rwose rwari rukomeye cyane. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose ryagize gutya ritsindwa urugamba rukomeye cyane, rwose urugamba rubera muri Kivu y'Amajyepfo. Rero hari ibice byinshi M23 yagiye igenda ifata ikabigenzura. Ibice byo mu ntara birimo Katogota, ndavuga ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo Katogota, Ruvunge, Rubarika muri teritwari ya Uvira, ndetse na sheferi ya Kaziba muri Warungu. Bimaze iminsi ibarirwa nko muri 3-4 bihanganyemo n'ingabo za M23 ndetse na FARDC n'abafatanyabikorwa babo, barimo FDLR, barimo Uburundi, barimo Wazarendo. Rero izi ngabo z'ihuriro rya leta ya Kinshasa
byarashe bisasu byinshi cyane nakubwiye byose barasa Kamanyora barasa ahantu hose ndetse hafi y'umupaka uhuza ibihugu bitatu ndetse rwose no muri Kaziba bararasa nibyo nakubwiye aho M23 yagombye kujya gukora operasiyo ikomeye cyane rero muri teritwari ya Kabare Wazalendo ku munsi w'ejo baturutse mu misozi ya Kajeje binjiye mu duce dutandukanye two muri centre ya Mudaka barahinjiye rwose barasa amasasu menshi cyane mu rwego rwo guca abaturage igikuba babaca igikuba rwose ndetse Wazalendo yishe abaturage babiri bo muri Mudaka hakomereka abanyeshuri rwose nabo batatu biga mu ishuri ryisumbuye ryo muri iriya centre barakomereka ibyo naraye mbigukoreye naraye nkubwiye ikiganiro cyuko urugamba rwa rumeze uko byari byifashe nuko nguko abanyeshuri bahasize ubuzima abandi barakomereka abaturage b'abasivili barapfa rero bahagaritse ibikorwa by'abaturage byinshi birimo nk'ubucuruzi gufunga imihanda rwose imihanda ihuza centre n'ibindi bice birimo Bukavu ni imihanda ihuza iyi centre n'ibindi bice birimo Bukavu imodoka zanyuragamo zimara amasaha menshi cyane zabuze aho zanyura abarwanyi ba M23 rero bamanuka baturutse muri Bukavu bageze muri centre ya Mudaka birukana Wazalendo birukanka kibuno nta maguru cyangwa kibuno mamaguru barirukanka barakinagira Bunyana rwose kuko babonaga bugarijwe n'isasu rya M23 ndetse M23 yise ifungura umuhanda wari wafunzwe n'izi nkozi z'ibibi za Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FARDC umuvugizi wa M23 AFC Lawrence Kanyuka yagize ati kuri uyu wa kane tariki 4 Ukuboza 2025 saa 3 z'igitondo muri Mudaka muri Kivu y'Amajyepfo izingabo zarashe ishuri ziteza impfu zikomeretsa abarimo abanyeshuri ndetse rwose inzira karengane ubwo zahagwaga ubwo bari mu masomo abanyeshuri barahakomerekera mu gicamunsi kandi abarwanyi ba M23 bakuye ingabo za DRC na Wazalendo mu misozi barimo ubwo bari bagabaga ibitero mu bice bya Kaziba ndetse irimo Butuzi nkuko nabikubwiraga Chemba na Bumbu Mwela na hantu bita na Bumbu aho hose M23 yagiye yirukanamo Wazalendo nkuko rero byagenze mu minsi ibiri ishize nkuko byagenze mu minsi ibiri ishize urabyibuka ibisasu byarashwe mu duce twa Kaziba na Kasheke ndetse na Kasigalile na Kashozi aho hose byasenya amazu menshi cyane y'abaturage ibikorwa remezo birangirika abaturage basiga ubuzima abandi barakomereka cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryagerageje gukura M23 muri Kamanyora ariko ibyo byarabananiye cyane ryifashishije intwaro ziremereye cyane nka BM Grad ibyo byose byagiye bibananira indege ya Sukhoi ya 25 ibyo byose byagiye binanirwa drone z'intambara zagiye zinanirwa izozo bari kuzihanura nk'abahanura amavoka ariko rero ntacyo byatanze habe na gatoya kuko M23 racyagenzura ibyo bice ndetse iri kwinjira no mu bindi bice nakubwiye icyo koza bamwe mu baturage bakamanyura bo bagize ubwoba cyane barahunga cyane ko hari bagenzi babo bishwe n'ibisasu bakabibona ababarirwa mu magana bafashe icyemezo rero cyo guhita bahungira mu Rwanda ndetse no mu bindi bice byo muri DRC bikirimo umutekano cyase ibice bigitekanye urugamba rwejo rwari injyana muntu wabonye ibisasu byinshi byagiye bituragurika ndetse imbunda nini n'intoya zagiye zikoreshwa muri uru rugamba ubwo rero M23 iragerageza kureba uburyo yakwambura ibice binini ingabo za leta ya Kinshasa ubungubu umujyi utumbiriwe cyane no mujyi wa Uvira ubungubu tuvugana ugoswe n'ingabo zose zaba ingabo za leta ndetse n'ingabo za M23 zose ziracyari muri uyu mujyi ariko kandi Uburundi burakipakiye hariya Uburundi rero nubwo buri kwicwa cyane ariko bavuga ko Burundi nabwo buresista cyane ngo bukora muri twiga bukarasa cyane ndetse
rwose buriya nubwo ari abanyabwoba bagahunga mo gakeya gusa nabo buriya bararasa cyane kuko ibisasu byabo nabyo ntibisiga abantu amahoro birabica. Niba utarakora subscribe rero uyikore, nyamuneka unkorere subscribe kugira ngo ibiganiro nkora bizajye bikugereraho ku gihe, ariko kandi unkorere share cyase unyandikire comment umugire kuri aya makuru uko ubuyumva, hanyuma umugire ese iyi ntambara iraceceka ryari, isasu niki kizaricecekesha kuri uyu munsi wo ku itariki enye u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinye amasezerano. Rwose ubona ko ari ibintu byiza cyane. Rwose Donald Trump avuga ati intambara 8 turazihagaritse rwose kuri iyi si, harimo n'iyi ntambara ya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese isasu riraceceka cyangwa imirwano irakomeza? Ibice bitarafatwa birafatwa, ndetse leta ya Kinshasa se irisubiza ibice yaba yarambuwe na 23. Reka dutegereze turebe iby'urugamba.